شاكسيلا نومنا أمنا بول نومنا مجرى وجل الله نمنا نمنا الله سسوسلنو نمنا نمنا موبين نغالك نمنا نمنا كدون كنا فلدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الفائزين ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قدمنا الله سبحانه وتعالى تبارك عليه يعني على تناتمنكم تنبي علي علم يدان فو بتيجي أم بانيني على الله سبحانه وتعالى أكاك النعمة أكاكسي أكوكي أنغنتي محمدك أنا كسمو نيمو أكسمو سنمو أنا كسحاب نيمو أكسحاب كناندو أنا مامني تورولوكو Ichien yere wakata se baradulu do manoye lara doye tabane ngama fo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngelminu ndira ina sutemene ambo olu jabi kinaka anga nyengal ba fulo waye ambalmake ani ankarmo anan dogoni sagna fofna qarbane akanyin gale ko musomi bana do bara atiki ko koyala bebe o muso nchewa akase musema yala bebe muso ngate momukewa filana o yamal make Muhammad sallallahu wani mamduna misarla yalli abe misiri folo dewa wode ka gele kateme ani maminun be akanga bulolu lufulo ma wa walemma abe perme ka misiri foli de ke fulo anga nyene ngale ba sabana o yamal make sidi jalu banamba ko el janaba to watu cornet kuma antile bole manja na ko aka janaba koke wati bebo o yala beti monwa hani walma bi ko da hani wati bebo yenega anga nyene ngale ba nanina ko yamal make abajalu ko yala bebe nyotigi abajaga abebe wa aka jaga fe aka nyo fere fantami mbe na ba fe aka jaga doma aleka jaga nyoyi yala bebe aka nyo fere ka wari au ka warde bla katara mawa wale ma ne wari yere fanado ka do balona ka bla katara ma wal ma ferabo wal ma misi wal ma utrona nyugonom wala bebe wa an kan yene galba dona ya malmake bakar silato ko yalo do mebe lo amino siki molika patante wala ma aba moto papier mun bedla wal ma wotro ona nyugonom duwabe shara miski yalo ko ya jagoya ma kan barake na yawa terde an ga yin galaba warno ya ambalmake Abdul Karim Jaratuba ko yalli ma amsukum be sali musoina na salin toy ko yala abe wajiba ce ga musoin blawa an ga yin galaba woronglano ya ambalmake Ali Sijatuba ko yallo dunini ba abe wajibi ba aka dunina ka nganya alebe dunini ne ala de kama ani lara kama ina galaba wonon tuna ya ambalmake bune badra sempara aga ni ga ko lu duba si ba ka bugudala maka minon feraye ko beti an ga ina galaba tana ya mana ke ma tarawle ko yalo an ka biye do riba baraba o jumaye ki kyayi waye abeba biye kurabe ne mbulu sefa biye korle biye bulu kuma na ferama wafla biye kura korle wafla ne kini misali yala kwalo bebe ba ni kaliminu ndera na Allah subhanahu wa ta'ala jaminu nuya o yenuni ambayina Allah subhanahu wa ta'ala aqam bis-sawaba في العقيدة في القول في الفعل اللهم آمين. الصيل الأول أخونا الأستاذ شيخنا فوفنا قروان سؤاله هل تجوز مجامعة من لا تستطيع استعمال الماء مطلقا، وهل تتيمم، وما حكم الضم ليلتها
لضرته. الجواب نعم، يجوز لزوج المرأة التي بها مرض لا تقدر على مس الماء مطلقا أن تأتيه ففرع تيمم، ولزوجها أن يأتيها، ولا يجوز له أن يدع حقها في المبيت احتجاجا على أنها لا تستطيع استعمال الماء. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجاء في الحديث عن عمران بن حسين قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة قال: جاء عربي إلى النبي فقال: يا رسول الله، إنا نكون في الرحل 4 أشهر أو 5 أشهر وتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع عليه؟ قال: نعم. رواه أحمد. أنا غني غلبا فلو وي أمبالماكي أني أنكرمو أنا ندوغني سغنا فوفنا قرباني أكني غليكو مسومي bana dɔ bara a tɛ se k'i ko ko yala bɛɛ bɛ o muso in cɛ wa a ka se muso in ma, yala bɛɛ bɛ muso in ka tɛmɔmu kɛ wa, ko muso ye a ka sifira kirimiri-mana hun a ka dɔ cɛ bɛ taa dɔ min sɛfɛ komi n'a tɛ jɛnɛba kɔli kɛ, o kuma kɔli a ka dɔ in bɛ cogo di? O bɛ bin wa tɛrɛ a tɛ bin? O jaabi b'a fɔ muso min ne bana baara a tɛ se ka se ji ma cogo si, o kɔnɔ o muso in ka fara tɛmɛ de ye, hali ni jɛnɛba baara ni salibaati mana se a bɛ tɛmɛ k'a ka saliw kɛ, jɛnɛba ko bɛ bin ka bɔ a kan, yaani ne bana kɔnɔ baara dɔrɔn a se ka se ji ma a bɛ tɛmɛ k'a ka saliw kɛ. Allah subhanahu wa ta'ala ko a ko o silamɛ n'a kɛra banabaatɔ ye walima a bɛ taama sira kan walima do a ye ɲamata kɛ walima a sera muso ma, salwaati sera a ma ji sɔrɔ, n'a b'a ka jɛnɛba ko kɛ n'o ye, walima n'a bɛ saji ta, o tuma na sayi bɛ ji yɔrɔ bɛɛ yaani yɛlɛnka dugukolo yɔrɔ bɛɛ a bɛ tiyamɔmu kɛ k'a ka saliw kɛ, jɛnɛba bira cɛ wa muso wa, o tuma na salwaati sara e ma ji sɔrɔ walima bana bira se hali ni ji bɛ yen e tɛ se ka ko walima se ka saji ta ka da bana in kan. Allah subhanahu wa ta'ala ko a bɛ tiyamɔmu k'a ka saliw kɛ, tiyamɔmu bɛ bila saji ninnu na, o tuma ni muso min filɛ nin ye a bɛ ni ko bɔla n'a cɛ
nisalwati zabaka temo ga saluki abibe ce ka sama anana hadisala alaga daga sahabadu umran ibn husain akwai ne kuma da karar nofe tama saladura alaga da sananin mauyi ma salli ko an yabe ce dura o ce sigile ma dama amma sal jama nofe alaga da ko ce ma mun bi bali iga salim mo nofe akwai alaga da janaba da yin suru jidun teya alakara ko abi ka ne bugur moya na bi ka yi te mom ke ga salke obe ba sake anana hadisi dantum abu firata ko buda lamado na alakara fi ako alakara o mbe ke ambe rahila ambe tamana am siga kalo nani ki am siga kalo duruke ba jig musodo bana musodo be ulu jigra ene banga joli be yuana musodo ba ana ulu be la da jolla aba janaba to ire fana bana okmana jitei amba ki chugudi ala krako abe bugure mugu be do kulo be abaka temo we ka saluki ana nan tun jedo na kata ala krama ko ala kra bon allez ale wati dobe ale sika siji ale sika majila asika ko kada bana dobara ayala bebe akasa musomawa ala kra ko naam o kuma jabe mi yadron ni muso mi fileni ne bana bara atiseka se jima ateki ko abebe dilanga bula na cece ne salbati sarabe temamu ka kasaluki ane maminun ko rake kasalaki abede kileye akasali sahalitu har na ya si belajile kiti abebe ce ka sama fulo abebe ce ka se ama amma saka fa aka do be chugusi aka do saka be chugusi abebe chuguti la yasqutu haqqaha itijaza ba'annaha la taqdir ala al-ghusl ko mana kafo na leta kafo musun da janaba ko ke kafo ba ka hake bi ka woce ka aka dona Allah ani muso to be kilen wajibi ce bita aka don gafe aka don te bi chugosi نسأل الله التوفيق. السائل الثاني محمد السلة طوبى سؤاله هل يقدم الداخل تحية المسجد على تحية من لقيه أو جالس؟ الشباب داخل المسجد يبدأ بالتحية للمسجد قبل أن يسلم على أي أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي المساجد حقها. قالوا يا رسول الله قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. ولهذا قال خليل وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال الدسوقي في حاشيته يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد الصلاة التحية إلا أن يخشى اشتحناء وإلا سلم عليهم قبل فعله. فلنا ويعمل مكي محمد صلى الله عليه ولما عملنا مسير لا يالي أبي مسير فلو ديوا ودك أجل كتمة أنا ما منهم بيك أكان قبلوا لولو فلو ما
walemma abe permet ka misiri foli de ke folo ni mam dona misiri kono yala abe mo fo folowa yana ga misiri foli ge misiri foli arakan fulani dona misirla watira nafla salbe be watimi yani kisi e barakan fula sali e ba fo ma ko misiri foli as-sahihu tahiyatu rabbil masjid okmana yalo abe mofo folowa rabe permet ka misiri foli ndeke folo o jabi le na mesela ite fo ke folo ibe arakan fla sali o bo ni be mo amin fo ko fe bo fo wodi ake chuwe wodi alla da buyi yodo na misiri kono e kana fo ke folo ibe misiri fo na arakan fla e ni ke watimi ni be ma min fo bo fo wodi ake chuwe ni la misiri kono ka fi witi bolo de mo bolo la wata ke chuwe anana hadisi la alakra sallallahu alaihi wasallam alakra ko sahabo ma abe misiru ka hake dima ko alakra misiru ka hake jumae akwa be arakan fila sali yana kas na dona misir la dron yana ki siga be arakan fila sali rawahu al-Laytham fi Mughni ودي كوسو سوق اللوكو وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم نيدونا مصري مدينة مصري كونو حكمنا كألا كرافو نيدونا مصري مدينة مصري كونو باتو واتيبدا جو على كرافو قبل كونا كافو كسلام لالا ما هاري نيدونا مدينة مصري كونو itita ala kala fo folore la ebe misiri foli de ke folo ina soro kata ala karafu okoro jumai hanna ala karabe misiri kono ni dona ibe misiri foli de ke folo ka soro kata foli ba ala krama ni ma min hadith laje ala karaka sahabo tabulu ku yodi na ala kara siglen ba na ka sahabo ni ma min do na dron ay be sali de ke folo na amna tilawati mi abta foli bil ala krama hukmana o kor harna so ala krabi alayhi salawatu wassalam alayhi afdalus salawati wa azka salam misiri foli ibo de blanye tahiyatul masjid haqqullah والسلام على الناس من حق المخلوقين وحق الخالق مقدم على حق المخلوقين مو فولي مو كحكدي مسير فولي على كحكدي على كحكدي كغري كاتم حكي بلا جيرانكا ولكو سانغوسو قالكو وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ده سقطكو يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى اشتحنا وإلا سلم عليه قبل فيله. الجزء الأول الصحفة 313. da sukutu yuka ko abe mini ninkuma ina abe famuya ninkuma ina ne ma mi dona misela jama be misiri nkono aganata ma nun fo florella abe misiri foli de ke folo hokmana na bita ifo na surakata salam bilema wana sarana ibina juguya ibina kwaniya ibina chugudo famuya
ukma na kera te sa wo beta foli ko luka yana ka misiri ka foli ke دفع المضرة مقدم على جلب منفعة للقاعدة يبي نسأل الله التوفيق. السائل الثالث سيدي جل بنبا سؤالوا هل يتيمم للجنب يضيق الوقت أو يغتسل ولو خرج وقت الصلاة؟ الجواب المريض والمسافر والحاضر الصحيح إن عدم الماء ثم وجدوه وقد ضاق الوقت وعلم أو ظن أنه إن اشتغل بالماء لا يدرك من الوقت ركعة فإنه يتيمم. قال خليل إن عدموا ماء كافيا إلى قوله أو بطلبه تلف مال أو خرج وقت. أنا ينقل با sabana wa ya malmake sidi jalu banamba ko el janabato watu cornet kuma antile bole manja na ko aka janaba koki wati bebo ko yala be tiamowa hani wal ma bi ko da hani wati bebo wajabi na yasro alayhim ma yati amobe tamabe daga ma minuye jinta yakos abebe ma amno ga tiamamo bon tiamam kumbe dagiye okmana me inana ji soro mo ya soro watu kornan kaba nale ko aka nale ko aka sajita walma aka janaba ko ke wati bebo atina har alakan gidan soro ka soro wati be o dangana ya ba bolo walma wode ya kabsiye kosobe okmana ada tigilama abe sajita toyi abe janaba ko toyi abe tiamamu ka kasarki me angom te mo kuma daga maminu ye mo kuma daga maminu ye angam boluma banabato ibseka bana mimbira ne ma jila sima ibseka sajita me ala yake ma tekenaka salwati sera imam masar min be jila sima bana ko ne bira chenu me seka sajita me ede ka jini sa ogono moitiye bo ala yake wati korna ko tilebina bo misali yala wala asa sare wa tilebina bi anana masar min be jila sama walma mayire jinana me sisan wati korna ko jugu na ale ko akasa yeta tilebe be ka sura markan kilen sura la sarla mena ke momke abe arkan kilen sura ka sura wati be o kuma na ale abe sajita toyi abe te momke tamade mbet al musafir tamade majisro o ma tie mo bedagiye salwati sa me eko ne ma tie man ki ka salke me watu korna sisa ina majisro RF ni wonga sajeta salwati mbebe komite lebebe ka sor markan gidan so la sarla me ni yete momke me la sara sale ka sor tilema pi walma be arkan gidan so ka tilema bi la sarla ale abe saitan toyi abe te momka ka salke ayda ko remi maminu darada be jinta yakos te mo be daga wuluyi ala yake te mo be dagiye mi ka salinunke watu korne bulu me yene ka salinke ina naji soro
mais no lugo ma ni ku be sula doron ki be sajeta wal ma kwan ka ba ka fa ba ka janaba ko nke wati be bo atina haraka gelen soro ka soro wati be mais na ya ka te mom ke abe wati abe haraka gelen soro o aksar ka soro wati mabo abe te mom ke bon fiqh al masala te momo saliji ani janaba koli لهما بدل يعني الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم وأما الوقت لا بدل له مثلا الفقه الجماعي سالجين الجنابة قولي فالبولو لا ندرنا ندرون جنابة قو فورا ساجي فورا من ندرنا نانا ala ye fiye de bla non avec mamuye bo daro de beya ok mana me wati ne wati temna doron la badal al waqt foyti sega bla wati nona ok mana o koso fale be fe mina doron ebe o badal bla nona no te mamuye fale te mina no ye wati so ko sor chugo amana ya soro mami ne mom konte daga yi komi e dara siflasi ji desete foyte duguja yimine bon duguja yimine ibse ka sayde se ka janaba ko mais e mana foy ka sa ni mana fe ka sajita wala mani mana ki ka janaba ko ke ile be bo ka sele maraka gele so mala mais ni te mom ke e baraka gele soro te mom te daga yere la te mom be daga ma minu nye te mom sabu be ulaka mujibu tayammum mais iyane ka te mom ke jina na soro me jina na soro ertar la na ko aka ko linge wala ma ka sajida wati be bo me na ko aka te mom gumbe daga yi ko kuma na wati be bo ye ale be ji abe sajita antoi abe jaraba ko entei abe te mom ka salki amma ma mi te mom sabute wati korna le bulu na mana fa ka ko linge ma ka sajita wati be bo me na mana te mom ke abebe wati ma atiba rega te momu ka sai wala ka jaraba ko to ka be te mu ka la sallallahu tawfiq السائل الرابع أبجل سؤاله هل يجوز صرف الزكاة الزرع أين وأكس لمصلحة المدفوع له أي جواب والمحتاج المدفوع له أدرى بمصالحه من الدافع ولا يجوز للمزكي أن يتصرف في الزكاة التي يخرجها ينغا لبا نانينا ويامر مكي أبجلو ولا بيبي يوتي aba jaga abebe wa aka jaga aka nyo fere fanta mi be na ba fe ka aka jaga doma ale ka jaga nyo yi yala bebe aka nyo fere ka wari au ka wade bla katara amawa wale ma ne wari yere fanado ka do balona ka bla katara ma wal ma ferabo wal ma misi wal ma utrona nyugono wala bebe wa koma bedi ma oir kam salaka ma o jabi ibe jaga de fantami ma ale de ba ayere do katemeka atebe ka fo e ga nyo e ga jaga nyo de o kuma ne bagan ga de ma mi ma ayere na jatemne e yere fe
o kuma warko de be ka sala wala warka da nga fere sengena ga war lalla nyo min mi bulu ibe nyo jaga de di war manyini fi ni war jaga de be o kuma na ibe war de jagati ne bakando fono cho kilendo e ka fo e ba ke sawoyo o te chenya tebe e ba de fantema ale yere de ba yere cho daga temek ibi ta so doka jurubara abina ka so yere ke ado ne ye jaga inda ma doron ala ba suturi me e mana dili yere fe o ngado balla ngado wotorla ngado nina ama foi ebe jaga min be bolo ni yoda bla katara yere mana ba ke chuma na ket ne bagando adama abake chuma ba ket ne na fulo de ba adama ba ke chuma ba ket e ka fo e ba dili yere fe o kuma na abangado bagana ngado wotorla ngati niye la teben way arsa ka fantaw bo ilungu sraka asa ke ka disene ka fantaje be jira wade ni abaka dukuna ale yare de huwa adra bi masalih wa masalih usratihi ale yare ba yare choro katmeka ibe jaga min da ma don ni yode mi bol ibada mai kana fo ba fere ke ba warketa wal mai ba la ni bi bol dron to la katarama ka dili na ko se ka dili ref o kuma na nga jaga nka do balola kata de fantoma ai ibe abla katari yere ma yere ba ke ciwo ba ke هذا هو الحق هذا هو الصواب من بيبلودرون وين جواب يني في نفلوتي نيه تشيكلا نيو نيو de jaga bolo ibe yo de jagadi ne ware be bolo ibe ware jagadi ne ba me bolo ibe ba de jagati o de fora moye o de fora fentuye o kuma na ma kana fo abe tasarrufuke ko abe ci wore dila yere bolo ka ke awa ara'un da'ifa amanka abe me fo atebe jagatigi e ka fo be e ka jaga na fulo ke ba ke balo e ka tsara kwanta ma tebe wale ma ngaka sa aka jaga mbase ka wasi mende wal mawabina ni mengado finuna wal mawutroni zarla ka bla katara malla tebe atadagi e ba tem la katarama akanga ke chume ayre de bodo katemeka mate ma doko na do katama ereka dutri yede de ba ayre chodon sallallahu tawfiq السائل الخامس بكاسل الطبع سؤاله هل يجب الالتزام بقانون البلاد في الضرائب السنوية للسيارة ونحوها؟ نعم. أنا كان ينقل بعضنا يعمل مكي بكر سلطة كويلو دوما بلوا منوسك مولك باتانتو ولما أبا موتو بابي من بدلا ولما وترو ونانيو ونوم دوابي شراء منسك يالو koyar jagoya ma kan barake na yawa terde an ba fo wajibi do lo mi na te sharia fonya lo mi dla lil masalih al amma wal qanun alladhi lil masalih al amma yalzamu al amal biha femi beka na fa femi okuma amana shara min sika barake na ya wajibi patante munun be mina moto mobulu onanyu wana be kana fado ani dutigi ibe shara se ga do kono kasa dongodo e ka ta lo nyini walma dongodo bela jele kan hakendi walma kalo ena dubile ka mok beka nindi ano be de kilenye moli be bla sara abi beka bol sara minka adla led warde badla diga mun be gere
warde badla ibe sugu kono sugu ndala ledo warde yadla okman olibe dala chuguti ni war mabo oluga ngadla chuguti okmana waru memna dron a bessaga anyere dema ni nuna nyuno ko shara minu bedla shara minu dugumo badla wal maki mo badla be kana fado okmana ka barake nayi o ya wajibi min gone sa ma mina akobe ma minu bolo ulido ku hakliti werla egana dorme kele namara egana dorme kele ndu ne mama horoba nafulo ne ya dun lara dun e ba belanko atitira ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامة على غلت هو المال العامة ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامة غلو يجمعين غلو فيه هرب النفلو ودي غلولي هرب النفلو akara horoba nafulo naso naso de do gulule o duni de kajo kate maklen tak o ye be hakedu horoba nafulo doroma kile abe ko mi iye dugu be ka iye dugu bebe bela jara fede du abe mo ko no horoba nafulo do foitara horoba nafulo dunde kajo kate maklen tak wa man yaqulul ياتي بما غل يوم القيامة في هرب النفلوي ني درمك لندو على لارادو يتتمي باسرا اتربي بولي او قراي دي بيتيرو سجانبا او كمانا او في منو بيمبي دوغمو بيبي ني في ناسو منونكا او كمانا ابيبي abebe beka baraka na fana wajibi do me abeda o minu masa abati to ya la ke ma la duluye agana de bekle namara la agana de bekle ndu ika ke ni yelo ika sarai ko ika halalai ni mbe ko ya haram ya kanadu ululudo ulu mata ci abi yira halaki jenaya abi bonso halaki ululu abi yira tachinya abe barka bo wa mizoriyatik amai horban nafulo duni mai akara horban nafulo patante minum do mo bebe fe minunka beka ni hakenti muli wal mamoto wal mawotro wal ma be sugula e ganga ni hakendi jatamina ko ni beka kana gato muliye mo ka sorte keleye e ka sore hakemi o don be deka abebe fentara ibe se ugwa minun gora adlani warde ibe ga bole sara minun ga ward abela jele de paso de o kumana o minun be mine len faqu min beke avec lolu de o kumana horon kana ba sallallahu tawfiq السائل السادس الكريم جرى الطوبة سؤاله هل يجب فراق الزوجة التاركة للصلوات بعدما كانت تصليها؟ الجواب إذا تركتها تكاسلا لا يجب فراقها لكن يستحب أن يطلقها. وسئل صاحب الرسالة وفي السؤال وفي السؤال
قال وإن كان هذا حال زوجته ويستحب له فراقها أنك ينغلبا ورنو يامبال مكة عبد الكريم جراتوبا ويالي ما أمسكم بيصلي musoyina na salin toy ko yala abe wajibi ce ga musoyin blawa tira ta wajibi aba mballa na yasur musoyin ya salin toy takasulan ka fo sante wajibi ta ka hakilai me abe kalmar shahada fo aya musoyin le te wajibaka me na yasur afe salin da wajibi yare da murtaddatu do ni sharabe dron har na lema bla musun bla litu na ya soro musun ya salin toy saliya me arfe wajibi kondo abe kalmatu sharafu me salin wata saliya ko kuma na ale asiyatu ni ce saraka bla ode kan me wajibilite ka fa kabla me na so muso wona salien toy abara islam ya yere da pew o kuma na akara kafiriye makara murtaddatu ye sariya la furu yere te ce ya blow ce ma blow shara la muso murtaddatu de furte sallallahu tawfiq السائل السابع علي السيسي الطوبة سؤاله هل يلزم طالب العلم أن يكون قصده التقرب إلى الله والدار الآخرة؟ نعم هو المتعين على طالب العلم أنغينا غالبا ورنغلانا يا مرمكالي يسجدوا كوي يلو دنيني با أبي واجبي با aka dunina ka ngania alebe dunina ala de kama anila ra kama amma fo ya wajibi de inma al-a'mal binniyat wa inma likulli imrin ma nawa ibe dunina ala de kama be dunina be ga dina don ala de wanga dunina be dunina kay ka kiri don wal ma kama woro bla sara ibe dunina hakilla nyuma ko ye wajibi de ibanga nebe dunini nyir bobo dula chomi bisaka ala batu chomi ye no nganne an ala de ko anga dunini e ba ke no hakilla o ye wajibi de ko kuma na e kan nganne ibe sa ye doni do so e ma doni do dunini bo barayi min fora woli e bo da fale so إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من أراد أن يتبصر في هذا الموضوع فليراجع إحياء علوم الدين للغزالي وكتاب المدخل لابن الحاج. السائلة الثامنة السائل التاسع ابن بدر السنبرة سؤاله يسأل عن حكم بيع السلعة البدوي له. الجواب لا يجوز للحضري أن يبيع السلع البدوي له لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلغوا الركبة ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد. إن قال با ولنتنا يا أمبر ما كيب بدر السنبرة أغاني يقولوا دوباسي باكا بغدر ماكا منون فراي كوي بيتي mbafo atebe onana hadisela alakra ay fralike ka bo kodomo doma hadise kilo ko nana afula ko
mawula sugu de kama o kuma o kata fientu kumbe sira kuna sirawla ala kara ko ma kanake sugu do yan fe bela jelebe bo be wuli ko abina sugu de do ko abi toy e wula yoro men kama e kase me kata do kumbe bagantigu bolatu ono tanasitu ana to lu kumbe sira kuna ala kara ko ma kanake atebe be wula yoro men kama ay to be kase o yoro na no yesugi o chokire ndo ala kara farle kentu doga fere chin o jumaye ni be ka fere ke bila ben eni yere blola enu ga fere chin poten o chola kode eni yere do termeleke ni yere fra termeleke lok ka soro fen saniti ikono wo ke dron ka mosu ke bla fen o tana jishi ya tebe ala kara ko makanaki akod ne duguba sige ba kana bugo dala mo ka fen feriye bula mo be wuli ne ga bola fe bina fer e be duguba kono ina ka fe mina ka feraye la gara ko an kana ke bugo dala mani misali yala alay refe na yedru metan soro aga kame fa la misali yala fin basro alay refe dana kame fa misali yala durme tanta alay ko na alay soro dron ay fin basro bon alay no hakilay ma be du ko no misali ya durme tan so durme tan nan bon ifana e be du ba ko ina ka fe mine be ya durme tan so ba ina ferai e ko ni ya alay na fa me yedu maw biologiasi tuba ta ka ten fer ale na nani na kaniye ale na ka fara ani so jaledo bo ninu fana ya soro perla be mako nyana be ni so jara ale refe na durme tanda na ale ko yosoro ay femba soro ale yosoro kaba e fana mi ya so abe do durme tan so me e ya durme tanta afla be ni so jara be mako nyana ni mako nyana bon me ebe du ba kono ngam madu abe du kono dorme tan nan o kuma na adi an ba feriye wala ba katar ma ba feriya tebe ala kara ko an kanaki ala kara ko o min be du ba kono aka na bugo dala mo ka bolla su feri adi toy yele ni ka kila de nana ayu fe fi ka fen fen no akila yi ala ba angere de nyu anati rakra ya foti ala ba angere de nyu an hukuma na bina fire nema fire nomana o ma ko nyana ne fa na nan da tam yara fa na ta fara fa fla bela jele na ta fara atebe duba sige bawo ka bugudala ma ka bolla su feriye ala kara ye frale ka bama aba toy ييغا فين فير أسأل الله التوفيق. السائل العاشر محمد التراولي سألوا هل يدخل الربا في عملة فرنك السيفة؟ الجواب تكره ربا الفضل في العملات إذا كان من متحدة، وفي قرة العين بفتوى علماء الحرمين. وعلة حرمة ربا الفضل في النقد غلبته الثمنية، وهو في الفلوس النحاس المضروبة مكروه لا حرام. كو أنغا بينو أنغا غلبا كانوا يعملون في ما تراولوا كو يالو أنغا بينو ربا باربا وجماعي كي تشاينو أيه أبيبا بيوكرا بينبولو سيفا بيوكرا بيبولو ومنا فيراما وافلا بيوكرا كورلي وافلا نكيني. misali yala kwalo bebe ba amba fo mafrudu donon baw ko kuma chaayele chaara ko sunne
wani min famu yara waye alkarah ka sefa dama nambo fere nyama ki chanyu anye nambo do fale nyama makruhudu ani sanu ani dinar dirham yere jati kelonte yugo ne wuli plasera fen son folo warge ne sada kuma dila kake wariye imma fama dinara dirham sanu akira masku ma masku fiyo ko nambo wuli fale nyama ataba ngi chanyu a chugusi warje ne warje bete na bolo far yama ita chanyu ayi bon bien non bolde wode nona fi samaniya be bien non te ko mi sanu no wari yere o koso e tanazuluke amma ki abebe yere ma koyi a haram yere fa ando chobe ko dinaru ma ko fanayi ina na wasula yake makruhi o kore kana ke wode kameni yake mahram ke sallallahu tawfiq min kaliminun dira na Allah subhanahu wa ta'ala jaminun waya oyeni min kaliminun fana jabin wayara oyeni min kaliminun dira ale minun jabin wayanye oyeni ne amba ina Allah subhanahu wa ta'ala akaya fama akan laboni ala kan kanu akan faraka jo kan bo ka jo minun kan fi azalihi wa abadi akan faroluk ala kan akan faraka kan bo akan jo minun be na ko halaqatu haula lil janna fala ubali ala kan ko uludoye ayaga jo minunda akonye nununda arjana do de kama ngasra taala ni mara fen ngala kan froluka ya rabbi allahumma la taj'alna mimman khalaqtahum wa qulta khalaqtu haula'i lin-nar fala ubali allahumma la taj'alna ma'ahu wala minhum alake anga sigini anga dugune ya rabbi harami mbara alaka haran jide kata haram yele fana be note dugun gono ya rabbi alaka horen sama kana ko danga dugun gono haram minum be ka qura alago haranu sabati alaki dumi alaki jide tora minum be alaka tora nun wuli ani tora qura ani tora wure sekanana min be ako o takaboy tora wore min be ala kanu la sama ala kan kan do nyuana ala kan ga hine do nyuana anga jamana ni ala ga basili sabata kunu mali tora min be malla ya rabbi ala ga tora nguli be mala min be ala ga be mbale nguli ala ka be nati ala ka be nati mali koron fila atlibiyan fa abanyan fa kinyaka ya rabbi ala ka be kan do nyuana ala ka be la jide kan kiliyen mali do kolo amba yina ala fe sibri kile kan protana ala amba nyinif bi hawlika wa quwwatik sibri kile kanati ka wo malla ka ke fengere ye minte malit minde malta yayi ambo nyinif ala ne kan masaya ne ka bonya ne ka sey ko ke ala ke hara sabati ala ke hara chama ndo anga jamana yankono hara kene kanta adugole ya rabbi ala ko kaya anga jamana yankono ala ka be sabati bana jugu giliya ja koya balona so amba yini ala ida wuli ko wanga jamanenka iga heranati ala amba yini ya rabbi nas'aluk amba yini qudusu
أكيك عاصمة للفلسطين. اللهم نسألك بحولك وقوتك وبأسماك الحسنى أن تجعل القدس عاصمة للفلسطين على رغم أعداء الإسلام والمسلمين يا رب. ما كله وجمانا وجمع كل ونود في ملك فرح والمنول دبا في قدسك كإسرائيل كعاصمته يقول تكلمانو على إكي دسي ملويا يغفر الله سوما من بيننا أنكو من بيننا ملكو من بيننا أو قدسكو على أنت على كل شيء قدير لا يعجزك شيء قوتك فوق كل قوة وقهرك فوق كل قهر يا لك سيب لجل السانفي يا لك كربالي بلجل السانفي وأنت مالك الملوك إيدي يمسك ومسك الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به من جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنوار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا هم الأنهار لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا دواؤنا علماؤنا شفاؤنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا علماؤنا أصحابه لقاؤنا مع العلماء إذا كنت لا تعرف ربك لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء فسل العلماء بالعلم لا إله إلا الله لقاؤنا مع العلماء علماؤنا أنوارنا علماؤنا سراجنا لقاؤنا مع العلماء علماؤنا فمحمدنا